Dobro večer, vidjeli ste naslove, znači da se nalazite na pravom mjestu, gledate još jednu presiju, večernju školu medijske pismenosti, samo na radioteleviziji Vojvodine. Ja sam Zoran Panović, juče je bilo 22 godine od NATO agresije na Srbiju. Mjesec mart pun istorije, šta smo naučili iz istorije i u kakvom društvu danas živimo, imamo li neku viziju ovoga društva. O tome večeras moji gosti, moj kolega Veljko Lalić, glavni i odgovorni urednik Nedeljnika. Veljko, dobro večer, dobrodošao. Hvala na pozivu. I istoričari Čedomir Antić i Predrag Marković, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Inače, autori knjige Alternativna istorija Srbije, šta bi bilo kad bi bilo, knjiga koja je počela se stvara u Nedeljniku, ili tako, a sada je ovo već drugo izdanje dopunjeno. Ali hajde da krenemo, evo Veljko, ti si novinar 22 godine posle bombardovanja, mesec mart pun godišnjica, u COVID krizi. Kako ti ovo sve doživljavaš novinarski? Jer ti si zaista sada u tvom uvodniku, Nedeljniku, ovom današnjem napisao da bi strancu vrlo teško bilo u jednoj ili dve rečenice objasniti šta se dešava u Srbiji. Pa jeste, i sve je teže. Ja imam ti stranci kad dolaze, mislim, mi smo izdavači New York Timesa, pa onda nas oni nekad nešto pitaju. To jesu one situacije u kojima želite da hvalite državu što više, što bolje pričate, ali jeste stvarno ovo, kad poređate, ja sam tu poređao samo šta se desilo u nedelju dana kod nas, ili mislim sad ono da se vratim stvarno na tu temu, da to je, nije lako u toj jednoj rečenici objasniti šta se dešava. Jeste, s druge strane, taj mart stvarno, jedva čekamo da prođe. Imamo leti, isto obeležavanja, pa ide Srebrenica, pa Oluja, to prosto 25 godina jednostavno tad uđeš u taj deo, ali meni jeste zaista mart najzanimljiviji kao neko ko se jedino bavio tim 27. martom, doduše već je bilo davno. I sad sam gledao tu predpremijeru tog filma koji će ići kod vas na javnom servisu, koji stvarno sam bio vrlo skeptičan prema tom filmu o Slobodanu Miloševiću i ostalo. Zaista jedna dobro urađena serija i taj trenutak gde ja stvarno uvijek mislim, to je ono o čemu sad pričamo, o svim ovim događajima koji se dešavaju. Dakle, kad se desi neko nasilje u porodici, gotovo je. Dakle, ne može više ta porodica da se vrati nazad ili ukoliko neko od nekog ukrade novac i ostalo. Tako da mislim da mi kao nacija koja ima te velike mitove i koji su jako lepi, i dovoljno je stvarno da jedna nacija ima samo kosovski mit koji je tako lep, mi stvarno u tom martu, meni je tu palo na pamet to sa Miloševićem, dakle taj 9. mart, to je taj jedan trenutak u kome se cela istorija okrene, 27. mart, mislim, do današnjeg dana, osjećamo na svim poljima i tu još, bombardovanje, Đinđić, dakle, bukvalno 4 onako događaja koja kada biste stvarno to gledali u nekom manjem trenutku, vam okrenu celu istoriju. Da, evo, Čedomire, da li je istina, ali to se pripisuje Churchillu da je rekao da Balkan proizvodi više istorije nego što može da podnese. Kako ti gledaš, evo, juče 22 godine od bombardovanja, celu ovu našu istorijsko nasleđe i jesmo li naučili šta je iz istorije ili... Priznajem da nisam čitao originalnu Churchillovu misao, ali mnogo je puta citiram. Pretpostavljam da je tačno i u krajnjoj liniji to je nešto što proizilazi iz čitavog tog obrazovanja koje on imao i na Cambridgeu i pre toga na Harrowu, kad je reč o istoriji. Balkan je, a Srbija je centralna država Balkana i prema mišljenju Marije Todorove, samo Bugari i Srbi ne pokušavaju da pobegnu s Balkana. Svi ostali misle da mogu da nekako ne budu Balkanci, mogu budu srednje Evropljani, Azijati ili već šta god. Činjenica da je Balkan mesto koje je periferija Evrope i samim tim mora da proizvodi više istorije. Jedan moj profesor sa univerziteta u Bristolu je govorio da velike sile ne možemo posmatrati samo ako njih gledamo, nego moramo da gledamo šta one čine drugim zemljama. Tako da velike sile nemaju krize zato što ih izvoze. I to se sad u globalno vreme, globalističko vreme malo menja, malo se te krize brže vraćaju njima. Tako da mi smo na jednom mestu na kome je nemoguće izbeći takvu sudbinu. Sad, da li su srpske elite uvek dobro birale, to je drugo pitanje. Evo, Peđa, 22 godine od NATO bombardovanja, od NATO agresije, kako mi, kada čujemo i govor juče predsjednika Vučića, šta mi od svih tih događaja, šta je naša, da kažemo, neka vrsta pouke? Da li bi oni koji bi potpisali Trojni pakt 41. ili ne bi, da li bi ti isti potpisali ili ne bi Rambuje?
Da li ima tu neka istorijska logika ili je to samo jedna zbir koincidencija? Pa ja ne bi da uzimam leba meni i čedi, jer ja ne verujem u istorijske pouke. Ali prosto problem je što mala pomeranja u stvarnosti, približno sličnu situaciju, potpuno, znači, istorija je kao strela. I znači, centimetar, dva pomeranja u rukama strelca daleko menja putanju te strele. Tako da, neke od tih pouka su čak baš zato i pogrešne, što ti misliš da je ista situacija, a zapravo ona je zbog tih malih pomeranja sasvim drugačija. Tako, Rambuje često porede s jednim drugim događajem. To je ultimatum 14. godine. I zaista Rambuje je lično taj ultimatum, i Rambuje je za tadašnje vođe naše države bio neprihvatljiv. I namerno je tako formulisan da ne mogu da ga prihvate. Sada, da li su trebali da ga prihvate, to je veliko pitanje. U krajnjoj liniji ne bi, naravno, ova razaranja bi bila izbjegnuta, što je strašna cena ljudskih života i materijalna cena je plaćena ratom, ali što se tiče ishoda, verovatno Rambuje ne bi sprečio ovo što se desilo sa Kosovom, zato što imao je predviđen referendum za Albance na Kosovu. I tu dolazimo do mentaliteta. Ko je nama najveći junak naše epske poezije? Ko? Kraljević Marko. On je čovek, nema manje racionalnog čoveka od Kraljevića Marka, jer ore drumove iz čista mira, zlostavlja Turke, jer tera cara do duvara, jer pije uz Ramazan vino. Na neki način je on, nismo mi slučajno stvorili takvog Marka, a ne poslušnog vazala onog istorijskog Marka. Da, ali evo, Veljko, kada pogledamo, ali ti si na neki način u Nedeljniku uspeo da onu politiku famoznu 4 stuba prevedeš medijski, imaš New York Times, tako imaš Kineze, imaš Ruse, imaš Evropu, ali ako se vratimo na primjer u 90. godinu i pomenuo si 9. mart, tada su svi bili, da kažemo, cela desnica je bila prozapadna faktički, ili tako? A gde smo sada posle svega? Da li su i Srbi napravili neku vrstu novog identiteta sa nekim novim čvornim tačkama? Jedna od njih je sigurno i NATO bombardovanje. Pa ja mislim da jesu. Ja mislim da to stvarno počinje sve ovo što je Čeda rekao o tim elitama. Ja mislim da to počinje tog 27. marta kada vi, jel da niko nije potpisao pakt. Potpisao je pakt bez vojnih klauzula. Imali ste jednu situaciju iz Prvog svjetskog rata u kome Hitlera, njegov general Jodl napada i kaže zašto se ponaša prema Jugoslaviji kao prema nekoj primadoni. Mi smo u tim arhivama kneza Pavla pronašli da su ono tačno znali... Ti si napisao knjigu o knezu Pavlu. Sa Miodragom Jankovićem, nažalost sada pokojnim divnim Miodragom, ali kažem, to je jednostavno vi vidite da prosto mi živimo. Ja se sjećam koliko sam ja tad bio šokiran, se non stop pominjalo kako je izašlo u politici. Znači sve vreme se sa Ribbentropom oni raspravljaju kao da li smeju da objave u politici, pa Ribbentrop na kraju kaže objavite, ali zbog drugih, znači mi jedini dobijamo te uslove, kaže mi nećemo da demantujemo. Ja sad pošto smo kod Miodraga u kući to pisali, ja odem do dokumentacije politike, ne verujući da je to stvarno tako se desilo. Dođeš, uzmeš Politika 26. objavila, ne sme da se prelazi preko... Dakle, to je jedna... Vi imate u udžbenicima istorije tu jednu rečenicu koja je meni genijalna. Kaže, to su napele patriote, 27. mart, što oni jesu patriote bez dileme, kaže, ali da bi dan kasnije shvatili i da bi prihvatili sve odredbe Trojnog pakta, što, na primjer, niko neće da vam kaže. Dakle, svi su prihvatili te odredbe Trojnog pakta. I to je meni, kažem, pošto smo mi novinari, jel da mi se bavimo tim narativom. Dakle, vi kad dobijete 27. mart, vi zato imate i Jasenovac, i danas imate zato i Quo Vadisa. Dakle, sve imate, sve je posljedica tog 27. marta, da ne idem dalje od Milana Kašanina, o kome sam pričao pre neki dan, dakle, čovjeku koji je bio najveći istoričar umetnosti, jedan od vodećih u Evropi, koji je pisao u politici, da li znate. Dakle, to je bio njegov posao. Ali samo da izvini da odgovorim na to tvoje pitanje. Onda to dovede do toga, to smo imali sa Đorđem Balaševićem, genijalno ovde, i onda se ja sjećam kako su neki meni prijatelji iz Sarajeva rekli, oni su stalno pričali, mi smo mislili da Beograd neće da dozvoli Sarajevo. I onda,
kad si pomenuo taj 9. mart, pa nije Đorđe Balašević imao šanse ni 9. marta, nije imao šanse ni tada kada se vratio, dakle nije imao šanse nikad. Dakle, mi smo njega oplakali, jel da? Da li je sada prozapadna pozicija Srbije jednostavno na neki način deplasirana i da li je upravo ta neka prozapadna demokratska desnica kojom možda i ti pripadaš na neki način najdeficitarnija roba na srpskom političkom tržištu, pa čak i u Vučićevom catch-allu? Pa dobro, to je baš komplikovano pitanje. Mislim da Čedo može da priča o tim ideološkim. Evo, ti si isto Čedo desno možda. Čeda je desnica. Ja bih rekao da naš najveći problem od 1919. godine do danas jeste to neshvatanje naše prave težine. Dakle, 27. mart se nikada ne bi dogodio da je, recimo, postala svest u tome da Hrvati i Slovenci u većini od 90% ne vide svoju sudbinu zajedno sa Srbijom. Dakle, mi neprekidno imamo, što bi rekao jedan moj kolega Milan S. Milutinović, imamo tu svest o tome da smo lav, a mi smo u stvari mačka. I ta jedna mačka ratoborno ulazi među lavove i uvek loše prođe. I onda se posle toga čudi. Dakle, ta priča o tome da, ne znam, mi imamo 300.000 vojnika, nemamo. Imamo 300.000 vojnika na papiru. U Banovi Hrvatskoj nisu 1941. godine deljeni pozivi. Moj deda koji je iz jednog sela pored Zadra, iz jugoslovenske porodice potpuno, njegova generacija nije uopšte služila vojsku. Dakle, ta zemlja je bila u dubokom raspadu. Tako da toga treba biti svestan. Isto je bilo i 90. godine, kada su ljudi mislili da sad neko treba da dozvoli da se stvori. Pa pogledajte ovo spomenuto Vuka Draškovića. Da treba da se nastavi istorija na 1918. godine. Kao može Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, a i ne mora. Može i velika Srbija. Samo da za trenutak stavimo, čujemo jedan citat upravo Vuka Draškovića iz njegovog romana I grob i rob, pa ćemo nastaviti razgovor. To je u stvari intervju povodom te knjige. Zašto je Hitler u izvesnoj meri bio osetljiv prema Jugoslaviji, nazivajući je čak svojom primadonom? Kraljevina Jugoslavije je samo na papiru, a ne u stvarnosti, pristupila Trojnom paktu. U Bečkom dvorcu Belvedere 25. marta 1941. Nemačka, Italija I Japan garantovali su vojnu neutralnost Jugoslavije. Hitleru, koji su potez spremao za napad na Sovjetski savez, nije bilo stalo do bilo kakve balkanske ratne avanture. Želeo je samo jedno, da Jugoslavija bude mirna. Po potpisivanju Bečkog protokola Ivo Andrić, tadašnji naš ambasador u Berlinu, rekao je istinu. Nismo dali ništa, nismo se odrekli ničeg, a sačuvali smo sve. Meni se čini da je Hitler iz dva posebna razloga imao I poseban odnos prema Kraljevini Jugoslaviji. Poštovao je srpsku vojsku iz Velikog rata, a bio je u toj vojsci I zahvalan je zbog njenog odlučujućeg doprinosa rušenju Habsburške carevine, koju je on prezirao. Da nije bilo 27. marta ne bi bilo ni genocidne ustaške Hrvatske, ni Jasenovca, ni Jadovnog, ni logora za decu, ni poglavnika Ante Pavelića, ni komunističke revolucije, ni maršala Tita. Ovo je nesporno. Gledate presiju Večernju školu medijske pismenosti. Evo danas, baš 25. marta, pre 80 godina u Bečkom dvorcu Belvedere, Kraljevina Jugoslavije potpisala Trojni pakt. Evo, šta bi bilo zaista, jel se ti Čedo slažeš s ovim rečima? Pa kao što je to lepo Peđa rekao, dakle, ta strela, ako se pomeri ne za santimetar, za mikron, stvari su drugačije. Dakle, evo, ajde da tražimo neku sličnu zemlju, Rumunije. Dakle, Rumunija je ušla svojevoljno, imala je svoj snažan fašistički pokret, imala je svoje ciljeve. Pa pošto nije bila, kao što nije bila ni Jugoslavija, međutim nekim prioritetnim saveznicima, kao što su Mađari, kao što su Hrvati posle bili, sigurno bi nešto vremenom izgubila. Hitler nije bio poznat kao neko ko drži reč. Dakle, verovanje u Hitlerovu reč, naročito danas, posle skoro 80 godina od početka rata na ovom prostoru, je zaista besmisleno. Drugo, ko bi posle pobede saveznika, ona je gotovo izvesna. Dakle, to prosto u svim alternativama teško je očekivati, dakle, da Hitler pobedi s obzirom na nivo improvizacije kod njega. I s obzirom na želju, on je inače bio čovjek koji je mnogo predviđao budućnost. Dakle, on je imao razrađenu do 89. godine, do vremena svog 100. rođendana, iako mislio će umreti mnogo ranije, razrađenu viziju budućnosti Evrope. On bi negde tu vjerojatno propao I svakako se sovjetska vojska ne bi zaustavila u, ne znam, Mađarskoj ili Ukrajini, nego bi možda uzela I više nego što je uzela ovako. Da, evo, ti Peđa u svojoj kolumni u Kuriru pod naslovom imali pesme o razumne predaje. Upravo govoriš da I 27. mart, da su jednostavno Srbi, crkva I univerzitet I profesori, da je elite, narod, da su svi bili protiv Trojnog pakta I da je to glupo svoditi, ja ne znam, neku zaveru
zaveru britanske obavještajne službe? Ne, naravno, ne treba da precenjujemo ta služba njihova SOI koja se bavi Balkanom je teko osnovana, nemaju ni prosto kapacitet i novac su davali drugim ljudima. Neki Gavrilović i Tupanjani, zemljoradničke stranke su dobili najviše novca. Sada, naravno, neki kažu da je to diletanski poduhvat 20. mart. Zanimljivo je da su oni uglavnom vazduhoplovni oficiri, pučisti, a vazduhoplovci su generalno ljudi avanturisti. To je prosto takva struktura ljudi. Međutim, ovo što je rekao Čeda, naša megalomanija je mnogo dublje od toga. Meni je simbol 27. marta taj Svetolik Dragačevac, penzionisani načelnik Sreda u Paraćinu, koji Hitler napiše pismo i kaže možda je nas, to sam objavio kod Veljka Laleća, nisam objavljeno svuda, nego podsjetio sam na to. I on kaže možda je nas sudbina odredila da te kaznimo za sva tvoja nedela. Sad, koliko trebaš da si lud i megaloman da napišeš Hitleru pismo da mu zapretiš da ćeš mu stati nogom za vrat. Ali to je opšti stav. Mi smo kao onaj čiča u ko tamo peva. Mi zaista smo pogrešno shvatili lekciju iz Prvog rata. Eto šta ti je loša shvaćena poruka. Mi smo stvarno shvatili ako smo jednom tukli Nemci, tu ćemo ih opet. Pri čemu nije sasvim tačno, da nismo ih sami, naravno. Koja je bila cena toga? Ne, naravno, i cena je problem. Ali cena je stvar, što bi rekao, kako je Lalić uprimio jedan moj članak, naši preci ne znaju za cenu, ali prosto ljudi nisu trgovci. Takva je naša kultura. Ima, ako dozvolite, iz vremena Krimskog rata, kad su srpske elite odlučile, te skromne, to je bila mala zemlja sa turskim garnizonima, odlučile da, bile nivici da odluče da stanu na stranu Rusije, koja gubi rat, i da uđu u rat u kome znaju da će biti poraženi. I onda predsjednik državnog savjeta, Stefan Stefanović Tenka, koji će kasnije pokušati atentat na samoga kneza, kaže, narod je koji trava. Što ga više kosiš, to više raste. A javi se mitropolit Beogradski, Petar Jovanović, koji je iz Južne Ugarske, kaže, ja sam čuo da trava raste, ali da glave rastu iz ramena, to nisam čuo. Da. Evo, Veljko, da te pitam, ti si napisao knjigu, kao autor si knjige o knezu Pavlu, dosta si se bavio u Nedeljniku i o Milanu Stojadinoviću. Kada govorimo o Martu i o Miloševiću i Đinđiću, šta ti imaš utisak? Šta ova zemlja danas baštini? Čije tradicije? U kom pravcu? Zašto se mi vezujemo iz te naše novije političke istorije ako ne idemo u dalju do Stefana Nemanje? Pa dobro, da, baš imaš komplikovane pitanja, ali dobro. Ja mislim da tu ima sada gomila nekih novosti. Ja bih se složio tu sa Peđom, ali mislim da elite ne smeju taj narativ da prave da smo mi neki ludi Srbi. Dakle, oni nas zovu Crazy Serbs, tako se zove, tako kaže najveći košarkaški trener u NBA-u kad priča zašto je takav, on kaže da je on ludi Srbin i mislim to je ovako lepo u kafani i negde, ali mislim da je to taj problem tih elita koje izgubite. I to je normalno, dakle, ovde odlazi 40.000 ljudi godišnje najpametnijih i to je, zamislite, u firmi u kojoj vam odlaze svake godine 2 najboljih. Pa to ne može opstane ta firma. Dakle, to negde treba staviti. Mislim da mi imamo dosta sada nekih stvarno novosti. Mi imamo sada jedan nacionalizam, na primer, koji o tome sam pričao i sa Čedom, koji jeste jedinstven, to je neka vrsta hrvatskog nacionalizma, a Peđa je napisao tu rečenicu u Nedeljniku koju ja volim da citiram, a to je nije srpski biti ustaša. Dakle, imate jedan nacionalizam koji ne vidite. Ja sam istražujući kneza Pavla bio zaista fasciniran, na primer, u tom delu kako nigde nemate ovaj nacionalizam, taj narativ neki radikalski koji je ovde nastao 90-ih, taj narativ ne postoji. Dakle, oni su gospoda. Ti vidiš da to postoji jedno poštovanje sa Hrvatskom oko najvećih pitanja. Ti vidiš da, Maček knezu Pavlu nudi da dođe i da se vrati ovde sa jedinicama kada knez Pavle izgovara tu rečenicu jadni Srbi, šta će biti sa njima. Ne bi se ja složio i da nema tog stranog faktora koji me te takođe boli. Ja sam našao te depeše Hendersona u kome kaže uspeli smo u Srbiji za 500.000 funti sterlinga ono što nismo u Bugarskoj i Rumuniji. Znači on kaže, to je stvarno jedna gadna rečenica kad kažeš da si s parama ovde uspeo nešto da nisi. Bora Mirković je ipak jedan od glavnih pučista koji je direktan agent bio britanske službe. Tako da jednostavno vidite da kako kažu, da uvek iza tih velikih reči se krije kad neko nešto baci, dakle, ili je to poslednje utočište hulja, je li tako? Dakle, vrlo jedna
vrlo jedna, ja mislim da se ta knjiga, i to meni svi kažu da se ta knjiga čita kao danas, ona je stvarno samo bazirana na dokumentima, taj prvi deo, jer je to jedini šef države, u stvari, to je jako značajan arhiv, zato što je arhiv jednog šefa države, ali kažem, kao do danas da čitate te stvari i da vidite da se te matrice ponavljaju. Dakle, imate to jedno busanje u grudi, čim vidite to jedno busanje u grudi koje nije intelektualno i na zemlji, iza toga se kriju odmah neke funte, iza toga se odmah krije to što smo kasnije gledali 90-ih. Dakle, prosto jedna neverovatna stvar koju naša elita stalno dozvoljava. I to jeste taj problem, da ti stvarno ipak moraš da, ipak predstavnici nekog naroda treba da budu bolji od sredine tog naroda, inače, jel da, čemu to sve služi? Treba samo uporediti 14. 41. Dakle, 14. godine Pašić je pregovarao do samog kraja. I na kraju je rekao, pa su to zabeležili, mada je on te stvari skrivao svoje mišljenje, kaže da sam znao da će ući velike sile na našoj strani, ne bi toliko popuštao. Dakle, on je bio spreman, čak na kraju 1917. godine on je spreman da on i dinastija ne vrate se u Srbiju, ako bude napravljen sporazum da centralna sila obnove Srbiju. Ali to je neka druga vrsta patriotizma, to je posle Jugoslaviji i sa socijalizmom nestalo potpuno. A postoji li, Peđa, takozvani pašićevski potez? I da li je nešto iz novije istorije upravo to? Šta bi on uradio od, ne znam, Rambujeja, od Briselskog sporazuma? Mi malo idealizimo Pašića. Ne zaboravite da i on pravi neverovatne greške. Naprimjer, Čede, ja se ne slažem oko toga. On je mogao sa Bugarima da napravi kompromis koji nije napravio 12. i 13. godine. Znači, mi sa Bugarima smo imali jedan dogovor drugačiji nego što je bilo konačno rešenje. I zapravo on je pod pritiskom vojske koja se pomamila od tih pobjeda u Prvom Balkanskom ratu, nije hteo Bugarima da da ni jedan ustupak teritorijalni na istoku Makedonije, pri čemu danas kada gledate da je predmet spora Srbije i Makedonije bio Štip, Strumice, kažete, Bože, je moguće da smo mi krvarili za Štip i Strumicu? Kakva su to mesta? Krivolak. Svi koji su služili vojsku tamo su bili na tom poligonu Krivolak. Znači, Pašić je, kao i Tito, opet o tome sam pisao u Nedeljniku, on je i dete sreće. Nevjerovatno kako se njemu otvaraju neke put šanse koje prosto njemu je neverovatan povoljan ishod Prvog svjetskog rata dao te mogućnosti. Inače, i ovo šta je bitno, ovo što je veliko pojedino elite, Pašić angažuje najbolje moguće ljude za svaki zadatak, što nije bio slučaj sa kasnijim elitama. Da, ti Peđa govoriš o 3 velike zablude često. To je akter jedan Romanov, zatim tu je, jel tako, Živojin Mišić i tu je u trećoj priči je Stevo Krajačić, jel tako? Pa jeste, ima ta priča da je Nikolaj Romanov ucenio Britance da pomognu Srbima. To su bajkovite priče. Prvo, tu priču izmislio neki Cemović, 28. godine objavio u Beogradskim novinama. Znači, drugo, prosto ne ide to tako. Ruski car ne pregovara na taj način sa svojim britanskim saveznicima. Druga priča za koju se dugo zna već da je laž, to je ova priča o Živinu Mišiću, kako on Aleksandru u jednom strogom tonu. Sad je u ovoj nesrećnoj seriji ta priča opet isplila, kako on rekao nema života sa Hrvatima i tako dalje, potpuno netačna. I treća priča je za Stevu Krajačića, kako je rekao ovim srpskim komunistima, nismo vas dovoljno pobili u Jasenovcu. Rekao je Slobodano Penić u Krcu, ne mislim da. Ali to je potpuno sve 3 priče imaju malo taj kafanski karakter. Znači, prvo, niti car Nikolaj, tako sa Englezima pregovara, niti Živojin Mišić, ne bi to rekao, nije naravno rekao, to su izmišljotine. Ova treća priča, komunisti su bili izuzetno oprezni kad su u pitanju nacionalni odnosi i vrlo retko su se izjašnjavali na taj način. Znači, ne možete da zamislite da bi ti, pogotovo tako podmukao i lukav čovjek kao što je agent Kominterne Stevo Krajačić, da bi tako nešto radio bahato i otvoreno. Sve da je najviše mrzeo Srbe na svetu, prosto nije to njihov stil ponašanja.
Posetite virtuelni sajam obrazovanja. Dane Laze Kostića i izložbu slika Save Šumanovića od 24. do 26. marta na platformi Novosadskog sajma expoonline.rs. Hajde da čujemo jedan citat. Šta kaže vaš kolega Bojan Dimitrijević o vašoj alternativnoj istoriji Srbije? Knjiga Alternativna istorija Srbije pionirsko je delo kod nas. Pre Markovića i Antića nije bilo istoričara koji su se odvažili da se poigraju sa najkontraverznijim pitanjima iz naše istorije. Šta bi se desilo da je Srbija postala katolička zemlja? Zašto je propuštena srpska renesansa? Šta bi se desilo da nije bilo 27. marta? Da je Tito poginuo na Sutjesci? Ranković prevladao? Da je osnovana Velika Srbija? Kako bi se zemlja razvijala da je pobedio Draža ili da Đinđić nije ubijen? Šta bi bilo da nije bilo Srebrenice i da su Srbi pobedili u ratovima 90-ih ili da su zvanično porazili NATO? Poduhvat dostojan poštovanja jer često konzervativna naša historiografija ne prašta alternativne pravce i hrabra promišljanja. Gledate presiju. Evo, Veljko, šta bi ti najviše voleo da se desilo drugačije u istoriji? Ajde, ovo je novije bar. Pa da nije bilo 27. marta i da je ta neka elita, dakle, Dakle, vi danas kad prođete ja sam stvarno najviše zaljubljen u Beograd. Neko me i napada zbog toga, ali ja stvarno sam odrastao na Lionu i meni je to centralno mesto mog života i ti danas kad prođeš Beogradom vidiš da je sve izgrađeno u to vreme. Ti vidiš da je u Vašingtonu sam ja išao da tražim tu sliku Laokoon El Grekov, to je danas najvažnija slika koja se nalazi u Vašingtonu, ona je bila u našem muzeju. Ti vidiš tu jednu ideju, kažem, da se napravi, da mi preuzmemo Vizantiju. Dakle, u tom jednom... Dakle, vidiš da su sve zgrade nastale u jednom tom periodu. I zamišljam stvarno Beograd, koji je najveća dobit te Jugoslavije. Dakle, Beograd je bio manji grad od Subotice ili... Profesori su našli još neke gradove. Dakle, Beograd je bio jedna kasaba pre stvaranja Jugoslavije. Kad pričamo o toj Jugoslaviji, za koju sam ja rekao, pa me Vuk stalno citira, da je stvarno samo budala mogao da napravi Jugoslaviju, ali samo 100 puta veća budala da uništi jednu takvu zemlju. Dakle, u jednoj takvoj zemlji smo dobili jedan zaista veliki grad koji je pitanje, dakle, Beograd je stvarno po tom nekom kosmopolitskom duhu, po tome što je bio i u Titovoj Jugoslaviji, stvarno najvažniji grad od Beča do ne znam, u Italiji koji grad biste baš uporedili sa Beogradom. Dakle, kad ga vidite i vidim kako stranci reaguju na njega. Tako da mislim da je jednostavno velika tragedija kad jednu takvu stvar, jedan takav naboj, da svi su se vraćali, vi ste tu pominjali sad, Milanković se vraća u zemlju, dakle, Slobodan Jovanović se proteruje iz zemlje, dakle, zamislite tu književnost koja, dakle, komunisti imaju opet pauzu, vidite, Peđa ima taj sjajan tekst o tome da li su komunisti bili pošteniji. Stvarno je sjajan tekst. Ali tačno vidiš tu jednu pauzu do 60-ih. Dakle, treba jedna nova generacija. Ti kad uništiš nešto, Đinđićevo, kad pojedeš ribe, gotovo je, nema riba. Dakle, treba ti 20-30 godina da to obnavljaš i mi stalno na tih 20-30 godina to obnavljamo. Voleo bi da je Stambolić pobedio Miloševića. To je jedan glas. Dakle, nije to neka nemoguća stvar. Znaš da bi tad Jugoslavija ili ušla u neki raspad kao mnogo mirniji bez krvi ili da bi prihvatila taj plan koji opet svi zaboravljamo taj trenutak u kome je Bulatović prihvatio konfederaciju u Hagu, a samo Milošević je nije prihvatio i završio u Hagu. Ne znate kako bi bilo ovo kad vi pominjate te, Šešelj, Vuk, te ultra stranke, dakle, da li bi 92. imali NATO vojnike u Beogradu? Mislim, u nekim delovima smo i dobro prošli, ali kažem, to jeste... Da li je Koštunica zakasnio 10 godina? Jeste, to je tvoja teza koja mislim da je tačna. Da, evo... Ja bih se samo nadovezao, nije samo Beograd procvetao, Novi Sad, pošto smo sad u Novom Sadu, je procvetao isto 30. godina, Banovina, recimo, ja ne znam da li ima lepše zgrade u Srbiji od Banovine, onda one modernističke zgrade, znači, bilo jednog privrednog zamaha, izgleda da mi nikad nismo imali tako stabilan privredni zamah kao krajem 30. godina. Zbog raznih faktora i vodio zemlju vrhunski ekonomista Milan Stojadinović. Tako da, zaista... Drugi rast smo imali u svetu te godine sa 14,3%. Da. I tako da, ta zemlja, naravno, što reče Čeda, na takvom je mestu
ko je to rekao Ekmečić, kući na drumu. Kući na drumu, znači na takvom mestu teško je mogla se izvuče, ali da se izvukla, verovatno bi imala neku ekspanziju tipa Španije ili tako. Da, ali kad vidimo, evo Čedo, na primjer, i odnosi u regionu, neka se zaista stiče utisak da nema Srba i Srbije, da bi ta Jugoslavija bila funkcionalna zajednica, manje više, uz neke sitne... Već 40% stanovništva. Da. Ili 45 čak. Mislim da najveća nesreća u stvari 20. veka su svetski ratovi. Da li njih moglo se izbeći? Pa nije. Međutim, meni se čini da ključan problem Srba je bio to opredeljenje za Jugoslaviju, za socijalizam. Jer druga je stvar kada neko to nametne. Dakle, ako bi moglo nešto da promenim, ja mislim da, kad bi to moglo, da najracionalnije bilo bi da se taj principov čin, koji jeste bio čin Obilića, on jeste bio čestit mlad čovjek, on jeste bio modernista, čovjek 21. veka, ne 20. veka, međutim, ti meci su usmerili u potpuno drugom pravcu. Da je počeo svetski rat zbog nečeg drugog, prvo ne bi bilo te stigme na Srbima, drugo, Srbija bi se drugačije branila, drugačije bi formulisala ciljeve i verovatno bi ishod bio drugačiji. Da, ali, Čedo, ti atentati su zaista obeležili sudbinu Srbije, znači 14. princip, ali isto i ubistvo, pucanje na hrvatske poslanike 28. u Beogradu, na Stjepana Radića, onda također majski prevrat, ubistvo Đinđića. To su sve bili ključni događaji. Da li bi Srbija bez tih atentata ipak bila drugačija? Vladimir Dedir je u onoj svojoj slavnoj knjizi, koja je prevedena Put u Sarajevo, jul 1914. godine i koja je prevedena na engleski, bila 1966. najčitanija knjiga na engleskom jeziku u Sjedinjenim Američkim Državama. Mislim da je New York Times to procenio. On je pobrojao 40 atentata tokom 30 godina pre Prvog svjetskog rata i mnogi su bili mnogo krvaviji, ozbiljniji. Međutim, reakcija na ono što se dešava u Srbiji i posebno položaj Balkana i Srbije vodi ka tome da ti atentati imaju veći značaj. I dobar primjer je upravo atentat na Đinđića, koji ima ne samo političku, nego ima međunarodnu pozadinu koju mi ne smemo ni da otvorimo. A kako sada gledaš, Čedo, na ovaj post-jugoslovenski prostor, region, male Šengene, kako ste bi sve učinili? Da li se ono što kaže Đinđić, Jugoslavija raspala do kraja ili sveća do goreva sa dva kraja? Mi smo ostavljeni kao nedovršen projekat Evrope. Dakle, Evropska unija je nedovršena. Ona je doživjela zlatno vreme kad nije bila unija, dakle kad je bila zajednica, pre 1992. 3. godine. I ona živi u toj svojoj mladosti kao jedna baba devojka koja još uvijek, kad pogleda u gledalo, vidi devojku 20 godina, ima 70. Sad, mi smo platili cenu. Dakle, osim Slovenije, koja je integrisana odmah i u kojoj je jedan ekstremni nacionalizam, koji deli 95% stanovnika, dovede do toga da oni izgrade nacionalnu državu još u Kraljevini, malta nekad nisu imali ustavno nikakvu autonomiju, samo je ona izbegla da bude nedovršena. I mi smo nedovršeni voljom velikih sila. One su započele, čak evo u potpuno antisrpskom domenu, potpuno su u pravu ekstremisti na Kosovu, u Federaciji Bosne i Hercegovine, kada kažu, pa i Hrvatske, da je trebalo okupirati Srbiju i podeliti. Oni su Srbe odmah, pre nego što je rat počeo, prepoznali kao nove naciste. Oni nisu rekli to su Nemci iz 41. ili 39. Oni su rekli to su nacisti. I nisu završili tako što su Srbiju porazili, već su čak dali kompromis. I oko Kosova i oko Bosne i Hercegovine. Tako da mi sad živimo čekajući da neki Biden ponovo ima 50 godina i da ima onu priliku da nas u nekom 5. pokušaju okupira, da nas denacifikuje i da nas rasrbi. Jer ono što s Nemcima nisu radili, to je ideja da se ovdje urade. I neće uspjeti, pošto ceo projekat nije uspeo i Evropa ide negdje drugde, a mi nismo iskoristili, i ne samo mi, nego niko na Balkanu, razvojne šanse i idemo sa svim problemima i greškama koje imaju zapadnoevropske zemlje u vreme u kojima Evropa više nema značaj koje imala nekada. A da li je sad naše antizapadnjaštvo možda čvorni deo našeg identiteta? Pa mi smo malo kao Vizantija, mi smo zapad koji je antizapad. Dakle, mi smo objektivno prozapadni sve vreme. Pa i Milošević je prozapadni. Pa 95. godine kampanja SPS-a za kongres, 96. godine govori o Srbiji u Europskoj uniji, o Jugoslaviji u Europskoj uniji. Dakle, ali ne govori, posle je došao maltene na pozicije arapskog socijalizma, basističkih partija, Asada i Sadama Huseina. To je očajna priča. To je kao one priče iz inata, tipa zapali ću kuću, kaže otac ljut na porodicu što ga izneverila, pa sad zapaliti kuću i sebe u njoj i tako. To je, prosto mi nismo imali alternativu. Problem u tome što mi nismo nikad napustili ciljeve, jer mi kao Srbi sa srpskim zahtevima ne možemo da budemo poraženi. Pogledajte Crnu Goru. Sa 30% snage
U jednom trenutku cijela istorija staje na vašu stranu i pobeđujete. Ali kad pobedite, onda opet se postoji pitanja šta smo mi. Jesmo li mi Srbogorci, Jugosloveni, Gorosrpci, hoćemo li mi da pravimo NATO oko naše zemlje ili nećemo. Dakle, mi moramo da se vratimo u 19. vek kad je reč o ciljevima. Mali narod, mali ciljevi. Meni je Peđa jednom Muhamed Tunja Filipović rekao da bi nešto krenulo napred na ovim prostorima, moramo svi iz početka pomalo se priznamo ko je šta. Pa ima taj problem koji je dosta krupan. Jer mi recimo imamo problem jedan čudan sa tim nepriznavanjem svoje braće. Znači mi smatramo da su najgore ustaše u duši Srbi, pa hoće to srpstvo da iščupaju iz sebe, da su muslimanski nacionalisti u duši Srbi, pa hoće da to je knjiga Nož, to je užasno bizarna knjiga, da onaj čovek, on zapeva mu srce kad shvati da je Srbin. Sad, zamislite koliko je to čudo. Daj se sad stavimo u njihovu poziciju. Da li stvarno je neko toliko potrešen, što mu je neki predak u 17. veku prešao na katolicizam ili islam? Znači, to je tačno. Mi moramo da priznamo da ljudi imaju pravo na drugi identitet, bez obzira što mi smatramo da on nije prirodan. Uopšte, prirodan identitet je vrlo sumnjiva stvar. To je tačno. Drugo, ima mnogo samozavaravanja kod nas. To je antizapadnjaštvo. Ja uvek te ljude kad počnu da preterano tu... Dobro, jer bi živao u Rostovu ili u Rotterdamu? Da ti se ponudi, ajde vidimo sad, hipotetički. Voliš Ruse, mrziš Zapad. Rotterdam ili Rostov? Evo, ključevi, bir. Ko bi odabrao Rostov? Da li znamo iko ko bi u realnosti? Naravno si bi rekli ne, Rusija. Da, ali to je veliko kao pitanje da li bi živeo pre u kineskoj diktaturi ili indijskoj demokratiji. To meni to tako deluje. Ne, ali to nije pitanje zato što indijska demokratija... Rotterdam baš, ne znam da bi stavio Rotterdam. Nije baš indijska demokratija. Ali hoću kažem da i mora da budemo pošteni prema sebi. Znači, da li smo zaista mislimo to što kažemo. Naprimjer, to kao mi smo ovakvi, onakvi, sunce na istoku, pravoslavna zajednica. A i stvarno, da li smo spremni da se odreknemo zaista prirodne ukorenjenosti? To je Čedo u pravu. Ako dozvoliš, ali samo da dodam, nije to paradoks, nije to neiskrenost. Vi imate prosto liniju kulturnog rata i liniju političkog rata. Pa evo, pogledajte sad, Vučićeva vlast je to poremetila sad. Sad on je potpuno razvio drugu Srbiju. Jedan deo je zbog toga što mu je važniji politički rat na njegovoj strani, a drugi deo je zašto mu je važniji kulturni rat na drugoj strani. Tako se dešava paradoksalno da Kosovo brane od Vučića ljudi koji tvrde da treba da bude priznat. I to u granicama koje su odredili Broz i, ne znam, Jovan Veselinov. A da li je Vučić totalno promenio paradigmu? Da li je napravio novu konfuziju? Kako ti gledaš sada? Je zaista i u tom i u nivou podrške njemu ima ideološki zaista heterogenih elemenata? On je samo prepoznao vreme. Dakle, on je prepoznao vreme, to vreme je postdemokratsko i on je preteča mnogih pojava na zapadu. Sad, s druge strane, vidite, problemi nisu rešeni time. To što nema opozicije, sad problemi su još veći u parlamentu. Poslanici ratuju sa ljudima koji nisu u parlamentu, drže govore o njima. Onda drugi problem je taj što sistemski nije ništa rešeno, nisu ustanove stvorene. Znate, kad pogledate apsolutizam prosvećeni u Evropi, stvorene su ustanove, državni razlog, škole, univerziteti, to ovde, naravno, niti može, niti se dogodilo. Tako da mi živimo u jednom posttranzicionom vremenu. Dakle, 2012. godine je završena tranzicija, ona je završena voljem demokratskih stranaka 2010. godine. I ko zna da li ćemo ikad imati priliku ponovo za to. Da li je Veljko Vučić dobro savladao lekcije na kojima su pali njegovi prethodnici, Milošević, Đinđić, Koštunica i Tadić? Kao, ajde da kažemo, bolji tehnolog vlasti možda? Pa ja mislim da nije. I mislim mislim to naravno bolje znaju dvojica istoričara pored mene, ali ja sam sad u ovoj koroni, na primjer, pisao tu knjigu o Stojadinoviću, gde sam stvarno uživao i mnogo je lepo kada pričate o tome samo na osnovu podataka, a ne ličnih anegdota i ostalo. Tako da, pošto Vučić stalno priča kako želi da ostane ubeleženo u istoriji, ako želite ostanete ubeleženi u istoriji, treba budete dobri s istoričarima, pošto oni će da pišu istoriju za 20 godina, a ne znam nijako. Tako mislim da Vučića ne možete da upravo ovo, sve će to doći na naplatu, sve će to da se gleda, kakav je bio govor, znate, vi to gledate novine.
Mislim, ja sad nešto pravim oko Đinđića. Mnogo interesantno, pošto sam pričao prvo sa jako bliskim ljudima, kod Đinđića imate anegdote stalno i imate te priče da se neko samo proglašava prijateljem. Dakle, sad vi tumačite Nedeljnik ili mene i pričate s mojom ženom. Gledajte, ona ništa ne zna šta se dešava u Nedeljniku, čak ni moji saradnici. Imate novine, imate nešto, tako da biće vrlo zanimljivo tumačiti Vučića u tom, kako je Čeda rekao, postdemokratskom dobu, u jednom podeljenom društvu koje nije bilo... Da li Veljko po tebi više, koja harizma posthumna bolje funkcioniše, Đinđićeva ili Miloševićeva? I kome je sad Srbija bliže? Pa mislim da je bliža. Srbija je globalno. Imate to istraživanje koje sam ja gledao o liberalizmu, kako od Amerike ide, kako bukvalno ide na istok. Dakle, Hrvatska je liberalnija od nas u tom delu i to su bili neki incidenti i to jeste ta teza isto Predraga Markovića, da je u toj Jugoslaviji nas Hrvatska i Slovenija su nas odvukle na zapad, ali kažem, to je jednostavno, uvijek je zato to čudno kada elite to postanu. Dakle, sad je elita ovde postala odvratno ime. Dakle, sad svi vode neki rat protiv elite izmišljene, to je prosto šta je elita? Pa to su profesori univerziteta, dakle, to su, kustosi muzeja i ostalo. Dakle, oni treba da prave taj narativ koji je jako važan, da ne bude samo taj kafanski narativ ili to ti rekao, ovo ti rekao. Na ovu tvoju rečenicu, to sam teo dodam da ne zaboravim. A što ne naprave oni Jugoslaviju bez Srba ako ne bi mogla da funkcioniše bez Srba? Dakle, to je lažna tema. Pa što sad ne naprave Bosna, dakle, Hrvatska i Slovenija? Dakle, nije mogla ta zemlja da bude bez Srba, ali ja mislim da je stvarno tragično što nikad u toj istoriji, kad gledaš tu Jugoslaviju, zbog svih tih problema, ona stvarno mislim da nikad, i sad možda sam ja tu zbog čitanja ličnosti kneza Pavla čak malo pristrasan, ali mislim da nikad nije probala stvarno tu neku punu demokratiju. Dakle, da ti probaš, da je ta zemlja, da je probala tu demokratiju, da se bavila drugim stvarima. Tu imate jednog vladara koji je znao da neće da ostane, zato ja stalno pričam o tom ograničenju mandata. Dakle, on je jedini koji je znao da će da preda vlast i već je pisao ostavku pre toga. To je jedini vladar. Ko? Knez Pavle. Knez Pavle je jedini koji je znao da neće biti vladar sve vreme. I pogledajte, u toj zemlji ste imali taj razvoj, najveći u Evropi, imali ste stručnjake, imali ste sve. Znači, vi ovde imate vladare, oni svi misle da će zauvek da budu na vlasti. Dakle, to je stvarno nespojivo sa 21. vekom i mislim da je to, da jednostavno kad tako upravljate kao sa firmom, kao sa bilo čim, to ne može da uspe. Sad interesantno, nisam to razmišljao, upravo je kralj Petar isto, zašto on bio tako pitom i demokratski vladar, što nije bio zainteresovan za vlast. I on je znao da će Aleksandar da preuzme, tako da jedini demokratski kralj u našoj, svi ovi monarhisti se vataju za kralja Petra. On zapravo nije imao tu želju naročito da vlada. On je stvarno, što bi on sam rekao, bio kralj republikanac. Da, evo, da li je Veljko u stvari posle 3 decenije višepartijski sistem nije obavezan, ako ga većina građana želi, njega neće ni biti, ili tako? Pa dobro, tako je, ali mislim da stvarno ne trebamo da je prosto neverovatno. Mislim da mi nismo dovoljno svesni, kažem, sad sam malo u Đinđiću, u te samo 2,5 godine, koliko jedna stvar stvarno može da krene u drugom pravcu i koliko ono, kad ovi, na primjer, ovi petooktobarci najviše vole da pričaju kako nije bilo 6. oktobra. Pa 6. oktobar je bila Miloševićeva pobjeda koja je mogla da se desi gde biste možda danas bili u Belorusiji. Dakle, to su stvarno jako važne stvari koje jednostavno, mislim da nemaju dovoljnu podršku javnosti. Da li imate ti i ja smo pričali 10 puta o tome kako treba Zaštitnik građana da bude stvarno u sledećoj vlasti Đuka. Dakle, tebe treba štiti neko s druge strane. Dakle, to je prirodno jednostavno da imaš, da moraš da gajiš te razlike, jer prosto bez toga... Dobro, mi stalno govorimo o tim nekim suprotnostima u našem narodu. Pa moguće, ljudi su multidimenzionalni. Naš narod voli autoritet, ali voli da ga izabere. I to je najveći problem. Mi smo monarhijski narod koji hoće da bira kralja. Tako da mi moramo da insistiramo na tome da se polako taj narod emancipuje. Odatle moderni monarhisti veruju da je kralj simbol, pa da treba ti ljudi da se vežu za njega,
pošto ih ništa drugo i ne interesuje. Imate ogroman broj penzionera koji su mislili i misle sada da je Milošević i Vučić garantuje penziju. I bili nezadovoljni što ima vlast koja ne garantuje. Mi se 30 godina posle nalazimo u istim dilemama kao 90. Hoćemo li višepartijski sistem, hoćemo li parlamentarizam, slobodne medije? To je sad pitanje na zapadu. Ili ste da ako pobedi Trump da će propasti svet? Tako je bilo predstavljeno od strane, ja verujem, većine građana Amerike. Ja sećam kada sam služio u vojsku na Kosovu 1993. godine, u to vreme je bombardovao Jelcin parlament. I meni je bilo zanimljivo moji ti, da kažem, vojnici, prijatelji koji su bili sa mnom u vojsci, većinu su imali samo osnovnu školu. Nikad ih nisam vidio potištenije nego kad je bombardovan parlament. Jer, rećem, jedan od njih, parlament se ne bombarduje. Dakle, to je ta uspomena verovatno iz doba 19. 20. veka kad je narod ginuo za to. Tako da, bez obzira, mi moramo pomoći da se narod emancipuje. Ne možemo posle 100 godina kvarenja dočekamo sad možda šta. Da li, Peđa, za kraj, da li uopšte srpska demokratija ima šanse sve dok ima ovakav problem kao što je Kosovo? Pa može, zašto? Mi imamo u Grčkoj se razvila, na Kipru se razvila demokratija. Kipar, Grčki je demokratska država, bez obzira što imaju... Mi smo turski, mi nismo grčki. Mi smo drugi Kipar. Što misliš tako? Pa mi smo pod sankcijama. Kosovo nije pod sankcijama. Dakle, mi stalno mislimo da smo mi grčki Kipar. Evo, grčki Kipar je primljen u Evropsku uniju, Turski nije. Sad si me začudio, moram da razmislim o tom. U svakom slučaju... Antropolozi kažu da, izvini se, samo jedan trenutak, da imamo antipolitičke mašine. To je bio Haški tribunal, Evropska unija, gej prava. Oni su postavljeni ovde ne kao deo borbe za građanska prava i za emancipaciju, modernizaciju, što treba da budu, nego kao antipolitičke mašine. Ali vi šta god hoćete uradite, vama kaže, ja ne može. Imaš Kosovo, imaš Hag, imaš Pride koji mora odmah ovde da bude, ne može čeka ko u Americi i ko u Britaniji. Izvini. Ne, sad ovo si me zbunio, sad sa Kiprom si me potpuno delegitimisamo, tako da povlačim riječ. A kad pogledamo, da li će zaista istorija, da li su više, na primjer, Milošević, Đinđić i Vučić interesantni za neku dinamiku u ovoj zemlji, nego, na primjer, Koštunica, Tadić i Nikolić, koji su možda bili mirnije situacija? Pa ima jedno veliko istraživanje, a meni spremaju taj tekst koji odgovara na to pitanje. Dakle, to je danas ima Limi, jedan u Mondu fenomenalan tekst, kako je to sad, ceo svet je podeljen, negde politički, negde ideološki, negde lokalno i ostalo. I imate tu genijalnu priču kako su na Harvardu sproveli istraživanje. 7 dana su dali ljudima da gledaju, liberalima da gledaju Fox, a republikancima da gledaju NBC. I oni su u tih 7 dana još dodatno radikalizovali svoje stavove, dakle, u tom podeljenom društvu, a onda su ih u sledećih 7 dana stavili da sednu zajedno. I onda kad su oni videli da i ova ima dete, da su išli u zajedničku školu, da mogu da pričaju, da to nije nikakav problem, dakle, jednostavno se to vratilo u neki mainstream. Mislim da je ceo svet daleko od mainstreama, to vidimo danas. Dakle, zato mi imamo takvu, ne možete vi da pravite teorije zavere, a onda da pozivate na vakcinaciju. Dakle, mi jednostavno smo te ljude sa margine ubacili u mainstream, ne možete razlikujete više šta je tačno, šta nije. Dakle, mnogo je teško danas praviti novine. Mi to stalno gledamo. Ti više ne znaš da li je neko izgovorio laž. I onda ne možeš od laži uopšte da praviš bilo kakve konstrukcije i to je problem. Veljko, Čedomir, Peđa, hvala vam što ste bili gosti Radio televizije Vojvodine. Možda ste malo razjasnili, a možda je dodatno za kontakt. Malo smo se izbunili sami. Poštovani gledalci, bila je vršena presija. Laku noć. Yeah.